program about na chiu hitin to a observation of 9 Remembrance Day. Kichi ipidinga kasi le iman ham ti hinel khat kan sei che nomin tarik thum ni me tarik thum 2023 a gal hum ki pa na hi kichi to kelo na hin kasi in gal umji in sopi in lai tam ta hin ko ananemin chuteng le gal tarik thuma ki pa ni ti hi mi pi hon itha gel do ki jiwa kitil na imanuwa chuteng le ila uwa ki bung khen no zo se hi ki bung khat na om do theina de nga hi chi remembrance hi iman ji mo hi ti hi kan thon do no min tu ni him iho ka pu pi sadris district sunga hi gamle nama de nga hin ko anachan so pi I lai hi iho martyr cemetery munakun mi som thum ina buita win chuteng le martyr cemetery inei masaguba gamle nama dinga hilko anachan ho hi ahi the nan khosunga ina bu zawin ama ho hi ina bui do ho hi mi 22 ahin chuteng le mass burial program ina nei mi wachun Churuchan pura jam ana umin hiche achun Churuchan pura iho Kangpupi district mi som la thum Churuchan pura ina buzubin iho Kangpupi district pumpia tu chungala ain ko ana phalhi agoma mi som guplanga 65 miti hi kan phun do he hiche to na hi ama ho ana mo lem sa ho zana gyal do na le ilung thibu wa kitil khona chuteng ki pum khat na iban the na ding wa dunia hi ichi program hi in man wa hin cotu join artist song ki gol do ben la ichi am hong ki gol do chai chai le minute khat episode se anading o hitin zana gel do na anapeo hitin hichi ki chai chai le cotu join artist song nampila hin sa dingo asa chai chai le blessing prayer hichi dunia kin the pupan phani in lapi pai ding wa he tuhin tarik thuma pana tuni chan geya gamle nama dinga hinko anamo lem ho gyal do na le zana ipi nu muwen je chun ni pi ta zo se ina den dingo ben tem na kan je be menin khatik chan na dingo hidin ichi ki sai sai le lapi sa do na ko tu join artist on na nei tu he thiên gia nan ana tu chỉ kỳ tạo tết vợ mấy igam hilo ham ti hi nam pumpia dinga lapi ta bangai liu te kenhanin igam hilo ham kati a hile
igam hilaw ham katile hinge igamu hi gaw tiu hitin ki han la nakan ananay ta diu hite la isa ama sangubin igam hilaw ham gal til la ya to ki han la na to tuin ataw in kahe ilai na naw mang hitam katino me na mi piteo igam hilaw ham hinge igamu hi tikiti danoe igamu hilaw ham Pathirin gam AP tagawa isap-sap ding zingi. Ahesa usin hijlahi asia ke again he noin. Lapi hi ibon sama inasakon dewin ni pizong kahintim thamile. Halakhat kibawsan na to sa wite, pwede mga kitag kayo din yung